referee rooms. Vinicius Junior got away from Bernardo Silva, but there's nobody on hand to get to that. Ni kenshi numvisha abakuze bakoresha imvugo igira iti iby'Imana birya bihanganya barambiwe batashye. Wowe unyumva mvugira uti kwihangana bitera kunesha. Uyu munsi mu kiganiro Road to Fame turagaruka ku rugendo rutoroshye kandi rwabaye rurerure rw'umukinnyi w'umupira w'amaguru umwe mu beza ifite muri iki gihe. Uwo nta wundi ni umunya Brazil Vinicius Junior. Uhaye ikaze mu kiganiro Road to Fame. Amakuru, politike, imyidagaduro, ubuzima nibyo tugaruka mu iki kiganiro. Ngiye wumva ndi mico myiza Axel. Icyawe naho kijya, yewe niyo ugenda muragendana. Vinicius Junior, inyenyeri yafukiranwe kenshi, ariko nk'uko nawahagarika urumuri kurasa nyuma y'umwijima, inyenyeri ye kuri ubu niyo iri kumurika kurusha izindi mu isi ya ruhago. Amazina ye yiswe n'ababyeyi ni Vinicius Jose Pacquiao de Oliveira Jr., umukinnyi w'umupira w'amaguru wabigize umwuga. Yabonye izuba tariki 12 z'ukwezi kwa karindwi mu 2000. Avukira São Paulo mu murwa mukuru w'igihugu cya Brazil, Rio de Janeiro. Mama w'umubyara Tatiana Fernanda Oliveira, ufite inkomoko mu gihugu cy'abaturanyi hirya muri Congo. Naho papa w'umunya Brazil Vinicius Jose Pacquiao de Oliveira. Ntibigutungure kumva umwana na se bahuje amazina yombi kuko uyu ari umuco usanzwe mu gihugu cya Brazil. Iyi ni nayo mpamvu benshi mu byamamare bikomoka muri iki gihugu uzabasangana akazina ka Junior. Vinicius Junior wavukiye akanakurira mu gace ka São Paulo, kamwe mu duce tuziho kugira umutekano muke. Vini yakuriye mu muryango woroheje, aho ababyeyi be bakoraga ibishoboka byose kugira ngo Vini na mushiki we na murumuna we bombi babone ikibatunga nubwo byari bigoye. Vinicius Junior wakuriye mu buzima nk'ubwo bwo gucirwa icyo twakwita inshuro n'ababyeyi be, niki cyamugize umuntu udasanzwe, yewe kuri ubu akaba ari umwe mu bari kugarukaho na benshi kuri social media platforms zitandukanye. Ikiganiro ni Road to Fame. Mwibutsa gukora subscribe n'inkunga ikomeye ubugeneye ibikorwa byacu. Uyu munsi turi kugaruka ku nzira n'urugendo rugana ku bwamamare rwa Vinicius Junior. Imyaka 6 y'amavuko, Vinicius Junior nibwo yatangiye kugaragaza impano ye n'ubumenyi budasanzwe mu mupira w'amaguru. Nyuma y'uko se umubyara yari amaze kubona impano idasanzwe y'umuhungu we, yakoze icyashobokaga cyose maze ageza Vinicius mu academy k'ikipe ya Flamengo. Vinicius akigera mu academy k'ikipe ya Flamengo ni urugendo rutamworoheye kuko kenshi yagiye abura amafaranga yo kwishyura umusanzu watangwaga na buri mukinnyi muri ekipe, kandi rimwe na rimwe yajyaga anasiba imyitozo kubwo kubura itike yamugeza ku kibuga. Ibi byatumye Vinicius atandukana n'ababyeyi be ajya kubana na oncle we wabaga hafi y'ikibuga kugira ngo bijye bimworohereza kugera ku kibuga. Vini yakomeje gukoresha imbaraga z'ikirenga, akomeza kugaragaza impano ye n'ubuhanga budasanzwe mu guconga ruhago. Muri icyo gihe ubuyobozi bwa ekipe ya Flamengo bwabonye impano idasanzwe y'uyu musore, biyemeza kumufasha mu guteza imbere impano ye. Mu mwaka wa 2009 Vinicius yajyanwe mu ishuri ryigisha umupira w'amaguru ariko rikinirwa muri sale, ndetse atsinda igerageza. Gusa kuko yari akiri muto yasabwe kuzagaruka muri ekipe mu mwaka wagombaga gukurikiraho. Gusa we mu ndoto ze yifuzaga gukina umupira w'amaguru usanzwe utarukinirwa muri sale. Mu mwaka wakurikiyeho wa 2010 Vinicius Junior yongeye gukoreshwa igerageza araritsinda, maze kuva ubwo aba umukinnyi wabigize umwuga mu ikipe ya Flamengo. Kuva ubwo atera intambwe ya mbere yamwerekeza ku gukabya inzozi ze. Umukino wa mbere yawukinnye muri ekipe ya Flamengo nk'uwabigize umwuga yawukinnye mu mwaka wa 2017, umukino wabahuje na Atlético Mineiro. Umukino yinjiyemo asimbuye amakipe yombi, byarangiye anganyije igitego 1-1. Nyuma y'iminsi 2 gusa akinnye uwo mukino, Vinicius Junior wakomezaga gutanga icyizere mu guconga ruhago yongerewe amasezerano na ekipe ya Flamengo. Amasezerano yagombaga guhera mu mwaka wa 2019 akageza mu mwaka wa 2022. Uwakuriye mu bukene bukabije, za nzira z'Imana bavuga ko zirenga 1000 nabize zo kunyuramo zaje zitangiye guharurwa. Tariki 10 z'ukwezi kwa munani mu 2017 Vinicius Junior yakinnye umukino we wa mbere mpuzamahanga mu irushanwa rya Copa Sudamericana. Iri ni irushanwa twagereranya na Champions League yo ku mugabane wa Amerika y'Epfo.
Vinicius wari ukomeje kugaragaza ubuhanga budasanzwe abikesha umuvuduko udasanzwe n'ubuhanga mu gucenga, yatangiye kuba umukinnyi wari uhanzwe amaso n'amakipe menshi ku mugabane w'i Burayi, cyane cyane amakipe abiri ahora anahanganye mu gihugu cya Espagne, ayo ni ayandi ni FC Barcelona na Real Madrid. Vinicius aha yahawe amahirwe yo guhitamo hagati ya Real Madrid na FC Barcelona. Kubwe yavuze ko nta kipe yarusha ibigwi ubwiza no gukomera ikipe ya Real Madrid. Maze ubwo tariki 23 z'ukwezi kwa gatanu 2017 ikipe ya Real Madrid isinyana amasezerano ya pre-contact. Igitangaje nuko aya masezerano uyu mukinnyi yasinyiye ku rubuga rwa WhatsApp. Vinicius akigera muri Real Madrid yari abaye umukinnyi wa mbere utanzweho amafaranga menshi ukiri muto wakomokaga mu gihugu cya Brazil ajya gukina ku mugabane w'i Burayi, kuko transfer ya Vinicius Junior kuva mu ikipe ye ya Flamengo yerekeza muri Real Madrid yatanzweho arenga miliyoni 43 z'amayero, yari amafaranga menshi. Vinicius akigera mu gihugu cya Espagne yakiriwe neza, anereka urukundo n'abafana benshi ba ekipe ya Real Madrid. Gusa kuri we ni rwa rugendo rworoshye kuko yari yitezweho gukora byinshi, yewe bimwe tutatinya kuvuga ko byari birenze ubushobozi bwe nk'umusore wari ukiri muto wari utangiye urugendo mu ikipe benshi bita iya mbere ku isi. Vinicius Junior nyuma yo kugera mu ikipe ya Real Madrid yagowe cyane no kwisanga mu ikipe, kuko uretse ubuhanga bwe Vini yigeze kubaho umukinnyi wa mbere wari wanzwe kurusha abandi binyuze mu mikino myinshi yagiye akorerwaho irondaruhu. Ubwe yigeze gutambutsa ubutumwa ku rukuta rwe rwa Instagram agira ati, si inshuro ya mbere, si n'iya kabiri, yewe si n'iya gatatu, irondaruhu ni ubuzima bwa buri munsi hano muri La Liga. Abategura amarushanwa bumva ari ibintu bisanzwe, ni nako ibyemera Federasiyo y'umupira w'amaguru muri Espagne. Byagera kubo duhanganye mu kibuga indi ikikirwa kurwara. Wenda mumbabarire, gusa shampiyona yahoze ari iya Ronaldo Gaucho, Ronaldo El Fenomeno, Cristiano Ronaldo na Leo Messi. Yeguriwe ibihomora byimakaza irondaruhu, igihugu cyiza nk'iki cyamaye ikaze ubutaka kandi nkunda, cyiyemeje kwimakaza irondaruhu no kuryigisha isi yose. Vinicius Junior akomeza agira ati, wenda munyihanganire abanyesipanye tutabyumva kimwe, gusa uyu munsi muri Brazil Espagne izwi nk'igihugu cy'abantu basabitswe n'irondaruhu. Ubwo amahirwe yanjye make hejuru y'ibyo nkorerwa umunsi ku munsi ntawundwanirira, ngemera uko, gusa ndakomeye, sinzahwema guhangana n'abavangura uruhu kabone nubwo naba nta handi hataraha. Gusa Vinicius Junior nubwo yagiye ahura n'inzitizi nyinshi ntibyamubujije guhangana no kwerekana ko ari umukinnyi ukomeye. Kuri ubu Vinicius Junior muri kariyeri ye nk'umukinnyi w'umupira w'amaguru wabigize umwuga amaze kwegukana ibikombe birenga 18, amaze gutwarana na ekipe ya Real Madrid no mu ikipe y'igihugu ya Sri Lanka Brasilia de Football. Gusa Vinicius Junior nubwo yagiye ahura n'inzitizi nyinshi ntibyamubujije guhangana no kwerekana ko ari umukinnyi ukomeye. Kuri ubu Vinicius Junior muri kariyeri nk'umukinnyi w'umupira w'amaguru wabigize umwuga amaze kwegukana ibikombe birenga 18 yatwaranye na ekipe ya Real Madrid no mu ikipe y'igihugu ya Seleção Brasilia de Football. Vinicius Junior ni umusore upima uburebure bwa metero 1 na santimetero 76. Kuri ubu abarirwa umusaruro mbumbe net worth wa miliyoni 50 z'amadolari, aho yinjiza ibihumbi bisaga 343 by'amayero mu cyumweru, asaga gato miliyoni 17 z'amayero mu kwezi, utabariyemo amafaranga yinjiza binyuze mu bigo bafitanye amasezerano y'imikoranire nka Nike, Red Bull n'uruganda rukora amasaha ya Golden Concert. Vinicius kandi ni umukinnyi wa kabiri ku isi nyuma y'ikirangirire mu mupira w'amaguru, akaba na mwene wabo w'umunyabrazil Pele. Bombi baciye agahigo ko kuba abakinnyi babaye abambasaderi ba UNESCO n'ishami ry'uburezi. Vinicius Junior kuri ubu ni umwe mu bakinnyi batunze ibya mirenge birimo amazu y'agaciro gahambaye, imodoka n'ubwato bw'igitangaza, ndetse kuri ubu ubuhanga bwe n'ubuhangange mu guconga ruhago bimugira umukinnyi wa mbere mwiza ndetse uhabwa amahirwe yo gutwara Ballon d'Or uyu mwaka. Ni Ballon d'Or izaba itangwa ku nshuro ya 68. Ngayo nguko iby'urugendo rurerure rwa Vinicius Junior wakuriye mu buzima bushaririye, yagize inzozi ndende
mu kurarama kwe yihanganiye ibimutokoza, none kuri ubu arishimira umusaruro w'imbuto zeze ku giti cy'umuruho. Ni koko abakurambere bacu babivuze neza bati useka neza nuseka nyuma. Ikiganiro ni Road to Fame, cyo nakagaruka. Duhurire muri comment section umbwira icyagutangaje ku rugendo rwa Vinicius Junior, naho ubundi mbashimiye kutwumva.